kuzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapo unjani ngithembe ukuthi ni grand ngithembe ukuthi niyaphila makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel ngicela wenze nje okulungile ulike i-video usubscribe kwi channel okunye okubaleka kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze uthole ama notification ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video la kwimnesi media bafethu ngixolise nje kubathandi bezemidlalo ukuphuma esihlokweni noma ukuphuma kwi content engiyenzayo bafethu ke i-weekend namhlanje no transfer so nathi si off into esiyenzayo attenda imingcwabo bafethu namhlanje usuku lokufihlwa kwensizwa ebidume kakhulu endemeni kaMaskandi ibe umlandeli kaMaskandi futhi iphinde iyokuhlaziya usiqiniseko ke sonto elidlule udlulile emhlabeni so njengamanje inkonzo ke yakhe iyaqhubeka lapha kwamaphumulo kaNodunga yenzelwa ke lapha emagroundini ngakhona ke kwaNodunga so bafethu ngizoshare nje iclip encane eclip ke kaAnti kaSiqiniseko uThandeka Mvelase echaza usizi nendlela nje abafila ngayo after ukudlula kwaSiqiniseko emhlabeni ukhale kakhulu usisi bafethu ukuthi uSiqiniseko bese bemthatha njenge breadwinner cause wena umuntu abebethi mabekhala kuyena mhlambe beshoda ngasamdingi akwazi ukuthi ke naye akhiphe lokhu anakho impela kubhlunga kakhulu kodwa bafethu okunye ngizokuchaza ngizoyidlala le clip nayi la ngemumva iyadlala. Sanibona lona umlana uThandeka wakaMthembu njengoba kushiwo uAnti kaLanga akukho kutheni engizokusho nje ngizothi kubuhlungu okusehlele ngithi mangicabanga kungabe bikho ukuthi ngithi ngizothini kubani ngoba ngeke ngitshele ukuthi ubaba lapha ekhona uma uMadiba ugogo kaSiqiniseko umamkhulu wami ubhuti uCabangani lapho bekhona bengithi bazoba yilambu ubhuti uZweni hambe egcineni bengithi kuzoba yilambu kancane indlela okwenzeka ngayo yonke into ihlelwa uNkulunkulu kodwa ngendlela okwenzeka ngayo uze uyibuze ukuthi kanti lapha bakhona bakhumbuli bashiya bani ngemumva ngibhlungu maZulu ulangelihlena bemdala ubusukwazi ukubikela yena uma kukhona ushoda ngakho noma yena ngabe bengakacabanga ukwenzela kodwa wena ubusukwazi ukuthi ukhosha ifoni usho ukuthi la ngekihle nginenkinga lana la akuzame ngalokho anamandla akho kodwa namhlanje akekho ozophinda umfonele ngokulanga ngihle yena busuyitshela ukuthi ukhala kuyena ubheke elikhulu kuyena ingane ingemumva ubuswazi ukuthi uyena okumele ayikhosele kodwa namhlanje uhambile bavumile ubaba wavuma ubhuti nogogo bangaphebeza yebo bese lifikile idimoni kodwa ekhaya ngithi konakele akuhambi kahle noma ngabe bekufanele kodwa bona bekumele ebeyisigoga ongcono mhlawumbe umuntu akabhuti bekuyoba ngcono eyisigoga ungakho ukuthi umphefumulo wakho uyahamba thina kaMthembu sesiyisigejana yikho ukuthi mhlawumbe siwumndeni omkhulu kodwa thina ilambu likhanya sinsuku zonke leli lambu noma ngabe likhanye kaZulu kuyafana ukuthi likhanye kaMthembu ngoba lokho kwehle kaZulu kuyafana ukuthi kwehle kuthina ngoba igazi lethu leli ngithi uNkulunkulu noma ngabe uyabona ukuthi kusifanele ukuthi siqhubeke sande ngicela ukukhumbula ukuthi nathi singabantu kuyazwela sekumningi thina unyaka nonyaka siyalilayithi ikhandlela sibonga kudlulile izinyanga nyaka odlule mhlambe lwasilayithe kabili kushiya nenyanga nomthandazo mhlambe siyawudinga asazi kwenzakaleni siyakuzama sikuzama kodwa asiboni kwenzakalani akukho kwamangcobo kuphela endlini kababa thina sonke anginawo amaningi duduzekani nonke ethintekile inhliziyo
Ayike bafethu ngithembe ukuthi-ke niyibonele usisi umbona nje ukuthi uzwa ubuhlungu balahlekelwe kakhulu useblame ngisho abantu asebedlulile emhlabeni kodwa-ke ngale kokuba-blame aphinde futhi-ke athi uNkulunkulu uyena oplana izinto zakhe. Bafethu ulimele kakhulu loya mndeni. Make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel, siphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.